Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina-ke nje engizocela kuwe-ke nje laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini nje usubscribe nje akubizi mali kumahhala nje okhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke ngenzela ukuthi-ke phela-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uy'thole zonke-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke engizoloku ngikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ongakwenza-ke nje lapho khona ukuthi-ke ucindezele-ke ibhathini u-subscribe njengamanje-ke. Udaba akulethele lona namhlanje lithi-ke sekumenyezeliwe-ke laphana-ke ukuthi-ke umholi womkhonto-ke wesizwe nowayengumongameli ubaba uJacob Zuma uzokwethula inkulumo ngesimo sepolitiki ezweni ngesonto-ke eGoli-ke laphana-ke azothula-ke khona-ke isimo-ke ngepolitiki aveze-ke nokuningi-ke laphana-ke azokuveza-ke. Abantu-ke bayibuza-ke ukuthi-ke ngabe-ke uzokhuluma-ke ngani njengoba sonke sesazi ukuthi-ke siyaziwa-ke vele-ke umongameli-ke wezwe-ke laphana-ke uCyril Ramaphosa-ke ubuyile-ke esikhundleni sakhe sokuthi-ke abe umongameli wezwe emva kokuba enze-ke i-collusion-ke ne-IFP na-ke ne-DA-ke ne-NFP-ke laphana-ke. Mina ngicela lapha singena ama-comment section-ke ufike usho umbono wakho-ke ngalo-ke lolu daba-ke loku emsicindze nebhathini nje usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje okhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi ukuthi-ke uthole zonke iy'ndaba-ke ezintsha kulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli.